Ballon d'Or 2026. Ese Kylian Mbappe yayitwara ataratwaye igikombe na kimwe, cyangwa se Lamine Yamal wegukanye igikombe cy'isi ndetse n'ibikombe bitatu muri Barcelone niwe uyikwiye? Ukuri ku mategeko mashya ya Ballon d'Or. Mu myaka myinshi yashize abakunzi ba ruhago bari bamenyereye ko kugira ngo umukinnyi yegukane Ballon d'Or yagombaga kuba yaratwaye ibikombe bikomeye nka UEFA Champions League, igikombe cy'isi cyangwa se shampiyona y'igihugu ahakina. Ariko uyu mwaka impaka zafashe indi ntera nyuma y'aho abategura Ballon d'Or basobanuye uko iki gikombe cy'iki gihembo kizajya gitangwa. Basobanuye ko gutwara igikombe n'ikipe atari byo byonyine bigenewe wegukana iki gihembo. Basobanuye ko ikintu cya mbere harebwa ari umusaruro w'umukinnyi ku giti cye, nyuma hagakurikiraho ibyo ikipe yagezeho ndetse n'imyitwarire n'ubunyamwuga bw'umukinnyi. Aya magambo yahise akongeza impaka ku bahataniye Ballon d'Or 2026. Abavuga ko Lamine Yamal ari ukwiriye kino gihembo kubera ko yari yatwaye ibikombe bigera kuri 4, harimo igikombe cy'isi n'ibindi bitatu yatwaraye na Barcelona, mu gihe abandi bavuga ko Kylian Mbappe ari ukwiriye kino gihembo kubera uburyo yitwaye ku giti cye ndetse n'umusaruro yatanze. Kylian Mbappe yongeye kwerekana ko ari umwe muri ba rutahizamu beza ku isi. Yarangije umwaka w'imikino atsinze ibitego byinshi ndetse aba umwe mu bakinnyi bagoye ba myugariro ku buryo kuba defanseri kupfa kumwitambika byabaga ari nk'inzozi kuri we. Uyu mukino yakinaga yagaragazaga umuvuduko, ubuhanga ndetse n'ubwicanyi imbere y'izamu. Nubwo hari amarushanwa ikipe itabashije kwegukana, Mbappe yakomeje kuba umwe mu bakinnyi b'inkingi za mwamba kubera ibitego yatsindaga ndetse n'uruhare yagiraga mu gutsindira ikipe. Abasesenguzi benshi bavuga ko iyo harebwa umusaruro ku giti cye, Kylian Mbappe ari umwe mu bantu bafite dosiye ikomeye cyane. Ariko nanone hari ikindi kibazo gikomeza kuvugwa. Hari abemeza ko kuba ataratwaye igikombe na kimwe bikomeza kuba byamushyira hasi ndetse bikaba byatuma abategura Ballon d'Or bashobora kuba bamwirengagiza cyangwa se ngo ntahabwe kino gihembo, ariko bavuga ko yatsinze ariko nta gikombe yaje kuba atwara. Hari indi dosiye yindi, hari Lamine Yamal. Ku rundi ruhande, Lamine Yamal, umusore ukiri muto wakomeje kugaragaza isi ndetse akerekana ko ari umwe mu bantu bashoboye ku myaka ya 19. Umwaka ushize yafashe ikipe ya FC Barcelona kwitwara neza ndetse akomeza kuba umwe mu bakinnyi b'ingenzi yayo. Ndetse yafashe ikipe y'igihugu ya Espagne uburyo akinamo, gutanga imipira ivamo ibitego ndetse no gutsinda ibitego by'ingenzi, byatumye benshi bavuga ko uno mukinnyi ashobora kuba umwe mu ba mbere muri uno mwaka bitewe n'uburyo nawe yabashije kuba yigaragaza ndetse no mu gihe kiri imbere ku isi. Abamushyigikiye bavuga ko Lamine Yamal niba Ballon d'Or itabogama itagomba kureba ibitego gusa, ahubwo igomba kureba n'uruhare umukinnyi yagize mu gutuma ikipe yitwara ibikombe ndetse no guhindura umukinnyi. Ese ni iki amategeko ya Ballon d'Or mashya avuga? France Football itegura kino gihembo cya Ballon d'Or gihabwa umukinnyi warahize abandi. Bisobanura ko gutora bishingira ku ngingo eshatu: umusaruro w'umukinnyi ku giti cye, ibyo ikipe yagezeho muri uwo mwaka, imyitwarire, ubunyamwuga ndetse n'icyubahiro cy'umukinnyi. Ibi bivuze ko gutwara ibikombe bifite agaciro, ariko si byo byonyine bitanga kino gihembo cya Ballon d'Or. Ese byigeze biba cyangwa uyu mwaka no kubizana kugira ngo bananize Lamine Yamal? Ubwo byigeze biba. Mu mateka ya Ballon d'Or hari abakinnyi bake begukanye iki gihembo nubwo batari baratwaye ibikombe bikomeye n'amakipe yabo. Harimo uwo bita Stanley Matthews, harimo uwo bita Dennis Rowe, harimo Gerrard Muller w'Umudage, harimo Kevin Keegan, harimo Luis Figo ndetse na Cristiano Ronaldo. Ibyerekana ko rimwe na rimwe umusaruro w'abakinnyi ku giti cye ushobora kurusha uburemere ibikombe by'ikipe. Ese Kylian Mbappe afite amahirwe? Abamushyigikiye bavuga ko nibura uyu mwaka nta wundi mukinnyi wagaragaje ubuhanga bwo gutsinda ibitego nkabo. Bemeza ko Ballon d'Or ari igihembo cy'umukinnyi ku giti cye, bityo umusaruro ukwiye kumuhesha intsinzi hatarebewe ku ikipe. Ese Lamine Yamal we bihagaze bite? Abashyigikiye Lamine Yamal bavuga ko kuba yaragize uruhare rukomeye ku ntsinzi y'ikipe yiwe ya Barcelona ndetse n'ikipe y'igihugu ya Espagne itwaye igikombe cy'isi no ku rwego mpuzamahanga bituma aba imbere y'abandi, ndetse banavuga ko atari umukinnyi uri aho ngaho woroheje, ari mu bakinnyi bagenderwaho n'ikipe. Ese abandi bahataniye muri runo rugamba bimeze bite? Nubwo amahirwe menshi akomeza kuvugwa ari Kylian Mbappe ndetse na Lamine Yamal, hari n'abandi bakomeje kuvugwa, harimo Harry Kane, Kavica, harimo na Rodri, Lionel Messi, ndetse bamwe mu basesenguzi bakaba bavuga ko Harry Kane cyangwa se Kavica bafite amahirwe akomeye bitewe n'umusaruro ubyitezweho n'amakipe yabo. Kugeza ubu nta muntu n'umwe uzwi uzegukana Ballon d'Or 2026. Cyakora ikizwi ni uko amategeko y'iki gihembo adasaba umukinnyi kuba yatwaye igikombe cyangwa se kuba yaregukanye ibikombe kugira ngo abashe kuba yatsinda kino gihembo. Ese ku musaruro w'umuntu ku giti cye, uruhare yagize mu ikipe ye ndetse n'ibyo ikipe yagezeho, wowe ubona Ballon d'Or uburyo yahabwa? Kylian Mbappe kubera ibitego byinshi umusaruro we, cyangwa Lamine Yamal kubera uburyo yabasha kugira uruhare
gufasha ikipe ya Barcelona ndetse n'ikipe y'igihugu ye. Kugeza aka kanya rero ni bimwe mu bintu bitoroshye, dore ko Mbappe mu mwaka washize w'imikino yaje kuza kuba akuraho uduhigo dutandukanye, dore ko Mbappe mu gikombe cy'isi yabaye top scorer cyangwa se yaje kuza kuba meilleur buteur, ayobora abatsinze Champions League akora ku gahigo, ndetse no muri shampiyona ya Espagne, aho hose ni hamwe mu hantu Mbappe yaje kuza kuba akora amateka. Ndetse ikindi gikabije, Mbappe yaje kuza kuba akuraho amateka yari amaze imyaka 60 ayo mateka adakurwaho mu mupira, dore ko Mbappe yaje kuza kuba akuraho agahigo kari gafitwe n'umunyaportugal uzwi izina rya Eusebio. Ibi rero Mbappe yaje kuza kubigeraho nyuma y'uko ako gahigo kari kamaze imyaka igera kuri 60 adaheruka gukorwa n'undi muntu, dore ko uwo munyaportugal yari yakoze agahigo kuko yari yarayoboye muri shampiyona, ayobora no muri Champions League, akora n'agahigo mu gikombe cy'isi nk'uko Mbappe yabikoze aba top scorer cyangwa se hose ayobora amarushanwa atatu akomeye. Abantu benshi bakaba bakomeza kuvuga ati Lamine Yamal nubwo yabasha kuba yatwara ibikombe, ntabwo ari umukinnyi mwiza ku giti cye ku rwego rw'uko yabasha guhangamura Mbappe. Abenshi bakaba bavuga ati Mbappe arayikwiye, abandi nabo ati Lamine Yamal niba ari ibireberwa ku gikombe cyangwa se umwaka yaba yaragize yaba ayikwiye. Gusa kugeza aka kanya ni impaka zigitegereje kureba ko zabona gica cyangwa se uzabona wegukana kino gihembo, dore ko mu kwezi kwa 10 aribwo igihembo nyamukuru kizaza kuba gitangwa. Abantu benshi bafite amatsiko yo kumenya ngo ninde muntu uzatwara kino gihembo. Kylian Mbappe ntabwo yari yoroshye mu mwaka w'imikino ushize, abari mu gikombe cy'isi Champions League ndetse na shampiyona ya Espagne, ariko birashoboka ko umukinnyi ushobora no kugira season nziza cyangwa agakora ibitangaza ikipe hamwe bikaba bitakunda, kuko Mbappe niba ari umukinnyi waje kuba akina imikino 61 ya shampiyona, agatsinda ibitego 58, agatanga na assist zigera kuri 13 zaje kuba zivamo ibitego, ni ibintu bigaragaza ko Kylian Mbappe yaje kuba agira uruhare mu bitego bya kuri 71. Urumva rero ni umukinnyi wagize season nziza mu buryo budasanzwe. Lamine Yamal nawe yaje kuza kuba atsinda ibitego bya kuri 20 ndetse atanga na assist zigera kuri 25. Ni bimwe mu bintu bavuga bati kugeza aka kanya runo urubanza rwabuze gica. Lamine Yamal nawe afite igikombe cy'isi, Kylian Mbappe nawe cyahiye ku mwanya wa 4. Ati niba ari ibintu birebwa ati igikombe cy'isi cyakabaye kubagesha Lamine Yamal. Kugeza ubu aka kanya rero ni impaka zigikomeje kuvugwa n'abantu benshi. Abanyamakuru bakunze umupira w'amaguru bavuga bati dutegereje kuzareba runo rubanza uburyo ruzarangira.